O le porokalame o le Uati, Keeping a Watch. O le taunu mai le tātou malo le nea fiafi. Ia a wafo le tātou porokalame masaniai, ma vavadua atu ma le sunga le whatonu. Le sunga ya se iuli, porftalainga ya savea le ofo tone pesta. A o le tātou porokalame o le Uati, e tapu e inisi o vaenga tāua. O ma tā upu o lo langa lo tutupu i o tātou vai whanua, a wala o tāpua inga Samoa. O le tātou malo ne fiafi, o le afionga le faipule o moto whono faitula whono New Zealand. Mai le tu malo o mangele i au kilani. Sanga lue o taitai whono le whono faitu malo o mangele ma o tahuhu. Local board, mai le tau sanga lua afe lua sifulu, se iau ina ofi atu i le tofinga faipule i le pale mene o New Zealand. O le afionga i ale maunga, Lydia Sosene. Ia. Fatalo fatu lau sunga le fatonu, a maea, pen whauna e fatalo fa alo i el tamaloa fa fonga sa moa fa monmoli, mano fa no lava. Alo se fumunui lau fionga e totoli ia, i le nganga fa alo e fa feilo ia toi i le fionga i le tumaitai fipule. Fionga pol taling fai ale maunga Lydia Sosene, whaen mafuta maile ne fiafi, ma alo le se fumunui lau fionga. Ma la soifua, se oli ia patasi foi mo tofilau fatai poli mole avno nei afi. Alo, o mai soi fu malolo ina la ofionga nei tula. An we lava fatai. Ia. Fatai. Ia, e nei vaenga ia wa tapa ai so a finangalo foi ia wa foi fa malam la maina. Mai se onisi vaenga ia afia ai lo tato lo toi fale. Ole Matanga luenga pito i te hotele nei New Zealand. O matanga luenga soifua maloloina te fatuora po le New Zealand Health. To hotele ufa malolo mai a la tonga luenga. Ai meisi o taitai. Pio na iele a fionga ia Fepulea ai machi apa o le sa fatonsili. Ia, alve aso le utuana i le foin fa malo na fa ma vai mai Director General. Ia, ai meisi foi o le Director of Public Health. Ai mai lava tau sanga utuana i luafe lo sufa la fionga le faipule. Pe tu sa male afe lima se lau i la tō whamaloloin. Mai ai ngaluenga i tonu lava o le nei au nanga nemta ngaluenga. Ai se a po le asa o sila fia i ai mai na au e awai na i fontanga le pale mene po e tau mātau pe ai se a le malo fōu ma ne tūlanga whapea. Ia, whaftai lava mo fesini po mta opu langa. Ai whanua noa lava ona o le porokalami o nei malo nei o le Coalition, o le National Party, ACT Party, ma le New Zealand First. Taluai ua sui ia porokalami al malo. Ia ai mai se fo'u ua toi tofi ia ua sui le minister. Ua vai ia Minister Shane Reti. Sa ngā lue whātasi, ma le sa ulu i le nem tanga luengo Fepuari, ma ki apa. Ia ai peitai, ia o le lātou a porokalame, ua sui le minister, ua whaauwhi mai le minister fō, ia Minister Simeon Brown. Ia, e le whaapea na iaisa matof so ta inga ma le awhionga ia Fepuari. Ai maute loa, o wā o lea olo o mai reporti, I te tono o le mauta palemene, whapea fo I newspaper, ia whaanoa noa ona ese fo le langona o Fepuari. Ia ma leo iai suinga e le na o ia, o leo pei ona e mentioning ia le Dr. Nick Jones, ia ma Dr. Diana, le whatu a au mai, ia tusala ua to'o whala tangata sa uru tanga luenga le soifo maloloina. O le papolenga la mato I tua ngai. O ai la o le a whaia nenga luenga te le. Ia ai mai se fo'i
o Fepuari ua telefo tau sanga talo ona ngalue e ulu tanga luenga soifo maloloina. Mani. And what we know, Tofila, is e tā ua telele soifo maloloina o tangata New Zealand. Waile I lewa foi ona o mātul ko viti. Ko viti lea sanga lue malo si ia le malo le leiba. O le porkalame al palemia pa atasi ai matai o le Act ma le New Zealand First. O le tele I o vaenga se leni ua tele too many cuts. Many cuts that were whianga iai I matanga luenga ese. Ai mai se matanga luenga le health te whatu ora. Pei ona tā ua tele fo inisi ua e eininga luenga. Ua ova atu le tolus furu afe tangata lau tele. I matanga luenga ma company. Tolus furu montupu about 33,000 na tā ua I te tono Mount Parliament vai aso le hotea. 33,000 people have lost their jobs. Tangata sa whainga luenga tausanga lea, ma tausanga watea. Whawhi nei la. Also, many people have left New Zealand. Ova tu se lau wafe tangata from last year, ma li tausanga le watea atu, have left New Zealand. Many have gone to Australia. Ona, uli eininga luenga, ua tele ia ole level faso onai ainga. So ole were release mai ia unemployment figures over to 5% e talo ona tu lai mai malo fo. Mo tato tangata Pasifika over to Suluafe. So the disappointing thing for us is what we understand sa tele alinga luenga Fepuari ia Ministerial Shane Reti. Ia talwai. Fepuari has made her decision and we have to respect her decision. Ele fa pesinga luenga fai ngofie. Sa te afeso ia inga nei malo. Ia ua iai ia matanga luenga tele ia o vanya tupe too many budget cuts. O tau sanga lewa te na o iai te mile sa o iai e tono o le pinaunga Mount Parliament. Ua ese al porkalame lewa tula e mai ele malo nei. Ese mai I awa na campaign ala so the economy. E ova tu lopeliona ua aveanga I landlords. Ai whawhia nei lana I tangata o loo iai I private rentals. There are a lot of problems within o tatumatanga luenga soifo maloloina. We need to be very worried. Margie was one of our top officials in terms of her ngaluenga, and she did a tele porkalame. I may say porkalame mo Pasifika. Yeah, I may say for disability program. So we, as in Labor in opposition, o tamu whaipea, e wha I lātou I tangata New Zealand, e ese mea ni campaign ai lātou, ese whaasatia mai o lato porkalame. Pei o se whaatalanga pu'u nā. Malo whaftai. Leo wai Aotearoa, o le Aotearoa le wai saunoia, I tōrus furu awhi lātou, wai moi, o e tō tele le matanga luenga soifua maloloina wa awhia. Ai ro whapena fo I isi matanga luenga, pefo na e tato matanga luenga o tangata Pasifika. Wa tele le pache wa le to iai. Ai meise, o le wa afa le pache, o ngana samo. Pe o tasi na vaenga le wa matana fai. Ai pe wa esele me wa ngai ai le. Ale to tasi tau sanga fai nga palot. Ale wa tu lai mai nei vaenga te tele. E fa ono fisilingi ai le to tu lai mai. Ni sei. Mana tele vaenga le faftai atu le talinga al mau polo fiong fut mai ta Fepuari tu sai fo I male fa mala mai no tatu wat nu vaenga nei. Le o tatu vai tele o swinga. Ai me le yang avoid le
I le wha maraulo mai o tangata pito. Tasi lea sa mo pito I tū matila lana tau mo whainga I lea tunu nei ni sila. Mai se o le matanga ruenga nei o se fu maraulo ina. E leo se matanga ruenga I titi. Se waisi na fele fo yo. Ia o lea sa wha urulu ia ile nei fo I tamali o le tātou tunu la fionga ia puleai. Machi apa. Ia ma whātau tainga mo se taimi mua na tu lai mai se sa mua na te whātau tainga lea fo I matanga ruenga le malo. E te tonu tātou atunu. Ia a lea lai wa whamawai fo I mai pūlenga ia whatase man minsta. O la le lau fionga le maunga e tu saila ma le whaafuanga le malo hule la ngā I luma le mafuanga le uwha Yesu inga nei. Whamata te le ia nisi o vaenga fo lele o le ale maua e tātou tangata Pasifika ia. Mai se la ia o nanga whaasoi fumalolo ina e peo na ia lau tele le anga I tua fo lele peo whainga o tupui ma tūlang masani, siaki masani. Screening. Le fo o te tipi isi screening leo ia. Ia, pau lava mo le sili. E te tau o na malama I e tau tangata. I porkalame lea ua o le a whaamuta. E soi fo maloloina. A whapeala o lo iai sesi ua sa pe whai se po se tausonga, po se appointment masani. A le ua toi maua le whiau mai lana ia GP o le a toi Tolo tua pe cancel a. Tua pe postpone. E tau pēr ona tama whai ina ia maua lewa noa e toi oa I le GP. Ma wha leo fo e se whai tionga anga I whai pule. Ai mai sea whai pule fo ina le ia Yesef so ta inga. Because o le to tele ia nai o tatu ta. Ai mai sea ta mamatina pe le fo le ingilisi. E tō whisiria po le alma fuaanga. O le alma fuaanga ua toi sui ai po lo appointment. Ma nisi fo I o tonga whiti. Tau pia ono whisiringia. O le mātou malmalama e awai puli e lava I e tangata I ona sofi. Ia, ua sui minister. Mātou whaalongo sa le leia so ta inga a pupuleai ia mal minister ia Reti. Reti, Ai taluai o le suinga o le minister fo e le whaape e yeise medical background. Tu sana ese po ia matata o le nei minister fo. Ai taluai o le malo o le palemia lava ia ma le latou kapeneta ua tele ia suinga polkalame. Tele I o cuts a matanga luenga ese. Many of our people e a fia iale to tele o Pacifica workforce. Sa iai lato ngā luenga ua le toi patupeina o lato polkalame. Ia lona winga. When the government cuts those programs, the government will be cutting jobs. O le te leria lo ia fianga al Pacifica unemployment. So we are trying as Labour ina ia whaamalmalama I tau tangata le esenga o le vision ale malo taimi nei. Awa tele ia tau tangata Pasifika I le mato ofisa le mangi mato ai pisi ai I queries ia I le sugu atu tangata fia maua se sosoani kainga ora I le Mofale o benefiti o le soto maloloina o le jobs wa unemployment so tela tangata pe o polkalame ia sa whaalongo ina temilale na whai el campaign e lua tolu tela ia o promises na whai e o fo ia mātou ia le leipa sa tamo whai lava o le a pia mana o mia le whai a pia mato polkalame pale o whai o pale o benefiti o ngā luenga ma le and so on. E ese fo I le campaign promises na whai e lesi vaenga. Ia ai peita o le la ua whafola mai o matua I ese ale le alunga o le polkalame.
o le malo, o le so e maso, o te le so san tupe I company, o te le so san tupe I la tō lo maufale. O lo maua tupe ma maua. Ia, o e mau mea. O e sa pālota mo lātou. La wawa ai atu. Yeah. And so you have to ask the question. Pe ai se a, o le alma fuaanga. So our community, it's out there on the whaamalmala matu pe, awa sa iai lava nisi sa, awai, you know, we know. Ule lava tangata ia malona pālota. Aolo tonga whai pēr mātou whai pule, ina ia whaamalmalama, e ese e sengo ia male alofa, awai tau foi ona tātou iloa. O te leia tangata Pasifika, ele o iai ni la tau whali motu. Mani. O lo tau whai pēr ia la tau ngaluenga. O lo tau whai pēr ia whanau, ma ainga. Ia ai me se foi sofo malaloinga. So when we look at our statistics, they Ministerial Pasifika, o te lele afianga o tātou tangata Pasifika. O le mana mātou pēr mātou porkalame, ia le tua. Lo mātou whinaua I sono Mātou Palimene. I mean, that was my speech this week. You know, na whaile la unga Palimia, ia o le watali atu mātou e tofu lava ia le whaipule ia ma le whaingolana contribution. The biggest thing I talked about was school lunches. Male, o le si mea nā le tau whesili atu ai nei. Ia, walua nei vai aso talu na ae a onga. Ai le o tūlanga le lei mai lunches e whanau peo na iai. I nei maangele, o tō tele ia pule a onga. Ia. O le lātou a mau, o le mea mua ele I o atu school lunches. O le sipule a onga. Ia. La atali tolu le afiafi fato a o atu school lunches. Oiso. O le sipule a onga. We have a Muslim school here in Mangili. We actually have two. So there are a lot of schools throughout the country. Wale ufia ai whanau. Ia opule a onga wapupole. Ia lower reach into la topa, into their own budgets, operating budgets. E tonga whai. Ina ia awai kia ni supplies e whangai whanau. Awai toptilua. Afia ai tamaiti wa whaingatā foile. Nā o. Whaingola tolu sili aso mana onga. So, tusala o le porkalame le o school lunches sa wai ia mātou. Ia o Ministerial David Seymour. Ia, ia. Wa e foile cuts. Awa sa valuta la pe valuta la tolu se fulu le tamaititi e tasitu sa le budget na le taule na le school lunch. A le wapa o lalo le tokta. So you can see the difference. Ma le patila le wa maul kon karate. Ia ele whapea o se kon karate le, their delivery is just not good. Olo fina wa seli. Olo fusu wa seli fa mai la le. A le la o mai ya le ya. Wa taulo na fa e tatia le kon kalat. Ole, whanoanoanga o le sa lelei ia porklame na ua mai nai tausanga o tūnai. Sa moli mawina le lelei foi o lea foi man lauti, ma lea foi whamaite. Ia, o lea foi na moli mawina I le tanoanga ma se tase pulea o ngai I Manreo. Whai mai sa iei lea so na tuai e tuai la tau mea ai. Ia mai se mo nai tamaiti. Ia o whapea lai, lo no winga o le fatua a mata. E le lei fo tato fa pisa o tūlanga nei. E whai ma me lu I ai ia le ngata I le whainga malo. Ia me se fo ia le fo I whamanino le fo I mātua, ne e tāpena pena pe ia la tō fo I tau mawha mo tamaiti. Ia la tō lunches fo le wha pe la tō, ne e tāpena pena. Wa alangala alua tū tamaiti tia wha le tonun mea. Ia ranga lo whai singa, lo mo I mo ni mau neiva ia se lua. Talu o na ele aonga. Mai tau atu lau a whionga le maunga voi le I le fōringa mai I le FSSA I voi le lo pe fōringa mai lo tutu whaatasi le whionga tamai le ali I palimia ma le tai o le coalition o le fōkau le ungari ala vanga I le si vanga le. E an whai poi ponga tolu leo pāti ngā lue whaatasi.
Ia, le awa mai mo atu, ile atu Iwe. nusa. Ele singal wenga whaingo pia le coalition I mātou awa ainga. Wa e se foi whai mai o palimia. Ai e se foi sau lea o tai lea o le act. Ia. Tau wana whesiri tonua a wā sa lātou o lātou pūle temi nei. O le se whesiri, o le mele na tupu le multiple meni vai aso le o tea. Lena la toi palau. Ia, na whai mai le whatununga le whongo whetalai. Awa e se foi le amio a le ministerial. O le ia te awa ia, o le taitai, e tau pea o na tamawhai ina ia tau si leile. File mu, Ia file mu, ia maona winga, awa a whapela, ia leo tata wa ia, lawa a matana lea li mai, e esere lea latu palemia, esere leo atu o le Ministerial Winston, ia ai mai se fo il Ministerial David Seymour, ma e vai pele atu nuu, o tele ia suinga, a tele suinga o loo a fia ia inga, tele a inga, o le eninga wenga, o whainga tālsoi fo malo roina, o le porkalame ia tai peila le School Lunches, ma nisi fo i o tūla fono lewa tele suinga, e tō whesiri lan ma whawhau atu nuu. Po n tai lepe a, ia, tau tele loa, lea tō te mate, I can say that as a politician, I le tua mai. Awan mātou wa ainga, o le mātou a porkalame, e wa ai leile economy, I mea ia tau tupe GDP, o mea umana, ai maise le atina e ino o a inga. Mane. O le mea, ia, maftai. Tonu alonoina, a wha le tonu nisi porkalame, ai sea, o le ale mafua anga, o le ala le matou ngaluenga, o le ani matou mau I te tono leba, e tamu whai po ina ina ia wha malamalama tangata le ai, o le au mai ia tupe la fonga, o le a tamu whai lea, ngaluenga, matanga ngaluenga, matanga ngaluenga ese. Malo. A le lau tatawa ai, e ese le whai mai o whaatatia mai lato porkalame le lua tolu, lua o lua tele soinga taimi nei, o le wawhai ka tā nisi o ainga, ia ma tatowa ai pe le unemployment. Tilo le unemployment rate, au mai ia figures le vai aso lea o te a. 5.1% wai lunga le unemployment. A tatowa ai tangata Pasifika wai lunga I for 10%. Ai se a, o le alma fua anga. E te lele ngal wenga malo tau pea o na tamawhai. Ina ia yaini ngal wenga, I must company what telecom kalate wale ai. So those are all the questions ma fi naungana o le fai te tonu o le municipality. I must I nga I malo pale mia ma tai e le New Zealand First ma le egg party. Mai nga ne wa sa no ai ele fai ngofie le coalition government o tolu I party. O le asfina ngalo le leipa la I le MMP. Ile whainga le ia, ile whainga palo ta New Zealand taimi nei. Le mafua ai o na tūla I mai whainga malo whapia. E whaina tōru pāti e whaia le malo. Pe fua I le first past the post. Le na sawa I o le pāti Po le asfina ngalo ia I whai ua tato por kalama. O le ia whaftaila mo fasili o le MMP, mixed member proportion. O le tama whainga lea o tūla whona lea o tūla I mai. O lea po lea I tono o le multipalipeni. E le leile MMP awa I tama whai ei pāti la iti. Tai beila le Green Party. Ia Māori Party. Ia e whaina le pai whatasi por kalame. Ma tama whai pēr ni por kalame work together ma le Labour Party. Ai leo le leila I te o toru le. Yeah, o le first past the post. O le por kalame le sa o mai ai le malo ni sila. That was very difficult because na o party te tele. O le National Party ma le Labour Party.
tusala o le system lale na, sa iai inu sila, o le lawa iai le suina tile, because whilst you need big parties, we now have a mixed member proportion. E tamu whai ai na o mai isi party laiti. There, o lo iai pele whaatapula aina. You have to get over the threshold. You have to be able to have 5% of the voting community. Na ia whai ai ma whaatula aina le party. Mali. Ai Mfayana work, mfayana ngalue, mfayana work le coalition pe ngalue fatas. Re tele le finingalo le fionga tamatai pule langai. Fu ya New Zealand is a multicultural society. E nga ila langa ese uma ia vaenga e mo mia isi. Tangata o la lampapa au fo tono tanto tunu. Ese fo la party o la lango o le vaenga la le MMP po le mixed members proportion le yai. Le ala ua whaongaina, le pe ese ai tō whae au mai ya ai pe o whae vlavila lea o forming a coalition. La ilo le leia David Seymour. O lau ka alo ke mingi wa lo le ai le mwhainga kuringa ia wa le mwhainga islang pa kia pa uan malo. That's the only way o lau ka alo mai. His play o lau ka alo wha por kiki fo. La wa maka whalang campaign leading on becoming the awala lela avea alo ia ma parliament ma deputy prime minister. Ne alo wa matanta alo mai fo le ai mese ala. O le pe faulu tole ile mai taule just a critical thinking vo le malva ia tu le longa i yanga le tamali vo le fati no mai o lana pili le ile maudi le o man sau no mai le fionga le pa ni mia ia Christopher ele pasia lana pili nei pe o nei le vesile ye nei pe fa penala lana miula le fa pe ale pasila me ela makalolanga u le vale pe tai fa penale mai tai what you fafu. This is from another perspective as a perception of people looking from outside ki te lo tu fafu atu ile me tu langa na le tu ya le te voi fa lo vo le tu lo ya le ona nei o le ya vai le mfenga ku le serious. While in five go expressing a vote of no confidence in malo. Nanga le o ya tol nu mera che wang na fai mai lo ma Winston go vaenga Lord gaminga va palasis malo. Then we get into a snap election. Well, we have to remember it's a coalition government. The Prime Minister o le palemia ia le ngal wenga palemia. Mali o le posia o palemia o le pule. Yeah, well, mo ia o lo ia ta your party is yeah, Winston, New Zealand First, ma David Seymour, ile super mele la so mai. The Prime Minister has a job to do. He is the leader of New Zealand. O ia o le tai o malo. So why pule ala tol por kalame? I tell Taylor or Taia on malo si male, the confidence of our people. So he's got a job to do. That's all I can say. He has a job to do. So it's up to the coalition government to like pele palemia. E fai lo na tiute mo tangata New Zealand mo tangata malama malo fa tai lama ia e mai Whatu e lo Whatu ono lai tā pena isi fontanga. Ia ai whai Whatu. O le fono tālu ai ale pati ale leipa. E mata ape mai le fono na e saule si pose na. Ia wai lunga ia i whai numera tātou ale leipa. O how's the feeling in the party? O whape i tātou tāpena penanga nga i tau sangfo. Ia ma le se ifsili atu le sunga se yuri. Lau yes, Italy mai le fionga na to fsili. Yeah, but lava mole whamanatu mai o polls. O se tūlanga le o le tuanga ia le leipa. We have a lot of work to do. We have so much work to do. Maria. E mo ia o lewa whaila mai le poll. And it's a general feeling of how New Zealanders are feeling. Maria. Tatu tiro coalition just very quickly. E ese whai mea lato Port Kalame a lewa I loa nei. Tausanga nei. I mea ia tukutou. Ia mo se upuanga I leipa. We have a lot of work to do. O le tamo whai a maso.
ina ia sosoani, whaalongolongo, I tangata, I pepe I nei mangele. O le tele o issues there were tūla I mai. So, e mo ia o le wa whaali mai le fia o tangata New Zealand. And most of the 50% are not happy with the current That's a government. big number. It's a big number, but we have a lot of work to do because there was a change in government, so we have a lot of work to do. It's going good, but we know, there was no mai alma tai Chris o le tele fo I alma tonga luenga, ia manisi fo I tāpenanga, a wale palo ta tele lea ole a Mani. next year. Ja, la fai Whatu Sili ale sunga se yut. Hamon mole lau fionga le maua. Langa lau fionga le sa tai fono fu o ia sa fai masui o le tanto komiti fo I le fa fo e sa ilo iruina komiti fa palimeni. Ia sa lau liliuina ia le matau fo I sen fo I leo nei o tātou tangata leo fa fo I se mai ia. To tele tātou tangata ia leo o maua fo I o maua la to seni ia fo vi inga fo I le tātou tua. Ai ai ala vaenga ia fo I le matou le fsiri mai tangata. Ele ngata o me mua. Fa mata o se mea lea o titilo ia le leipa fo le lumnai ina ia afia I le lato fo I manu lau ti for the next coming election. O le toe te tala atu leo o isi ia ngā vaai ia sui ia whanau. Po descendants fo le peo na whinau wai ia tangata I teimina avato ia lato folosanga. Ia ma le tilo fo ina ia whaola ina fo I lato o lai overstays for many years in New Zealand. Mato se mena la tilo ia leipa lumna. Mana ia. Ia pataila mo fasili se uli ia temine o lo mato tal no pea a wa ia le siseli sa awale wa o toi fo ia sa o tal noi mato wainga ia I mesi mo descendants awa sa mato receiving le tele o submissions my descendants. So Beon Faila to I was the person that really argued my feet why to le pikinga ia tongi feet ia pizza lewa pa manmi. On melon the law sa ofina ia I like to lia ina komisi. It's so ona tong fai ale o fai va fa musai. Ai ape a to ilo il komiti le ono lua. Le ono lua le sa tu ta se sa mo. Ia sa te ea sa o pulea awana fina marosia. Ele ngata fai me tau pia ona va ai komiti. Ai ape a tamo fai. Ina ia consider pe le ono lua. O le ono lua sa tu ta se sa mo. O le ala le se ngā le fai ma le ono lua. Ai le I piti le ia le piti le komiti wa tele mai a fa mtalanga. O lu ta upule to ilo. I'm not sure because o lo iai peni si fa mtalanga ai se itatova ai I le faso mai o descendants. Awa ele fa pea o se mta upule na o New Zealand. Na sau no mai al pale mia sa mato tala noa I le luo o lua tolu a malanga pea I le ponga fetala sa ofisili fo I le tamai tai pale mia pe na te lango ina ai le simu ta upu mwhai ona mato tala noa ai au pai esi fo I le tala noa nga Samoa manmalo Samoa ia manmalo New Zealand. O le tasi ale point na matutala noai o lo o iai pea ia se afa pea I se taimi lumanai I tangata ia la wa maua I sikisen taimi nei. Afa pea ia se appetite ina ia toi ilo le descendants. E le fa pea na si le faya. E tau pea ona pai mta upu ma fesilianga I le malo Samoa pe la tau te lango ina I le taimi la le watea I le fesili la ma tali mai palimia e le lango ina wa tele tangata wau I fafo mai Samoa e le o lava tangata whainga winga manisi po I pokalami ia e le se mea e ma whai ona whai atu se malo I fafo a mea o le whai mai a inga
especially those in New Zealand, my descendants. So it's not straightforward. It is a matter that is straightforward. It's out there, but there or tamu whai in New Zealand. It's ala noa lelei, ma le malo Samoa, awai ese fo i lato pol kalame, ma nisi fo i o lato arrangements ma malo I fafo. So we can have a desire here, but it's going to be up to malo Samoa. Pe os whamatalanga pupu na. Alo, ia, i le nganga whaaloalo e mole tuaile whaafitai tele lau fionga le tamatai whaipule. Tai lava. O na o le whaavano ina fo i o lau taimi i le nea fiafi e te whaasoa mai ai a o whita whaafong fo i a le tātou atunu. Iui le pisi fo i o lau fionga. Ia ai whaafitai o na o leo whaasoa mai tā ua tele ma tā upu nei ua tala no ina le nea fiafi wha malamalamaina malamalama o nei o tātou tangata. E le ngata fo i le tūlango i eiso i fua maloloina. Ia me se fo i le vainga fo i le whaatama o ainga. Ia ma le vainga fo i o lo ia mea aipo tau mafa nei alum whanau tono a onga. Whatase fo i masuinga o la ia le tātou malo leanga I luma. Ma se fo i o le whinangalo fo i tusai whamini nonga mo le tātou atunu o lo fisini mai pē le vaenga neo le siti seni. Ia pē antou whaafonga o lo ngā lure pē ia tātou o lo o tono upu whai a malo. Ia e so alau pule e le na unusia. Yo, ia le aso. Mai o le fo ina loa o le mea whaafitaia I le atua. Wata tala whai toa. Ai a le fo ina mai tau fo ina ua pasia tu la fo nei. O le upu tā ua le ia tau. O le amendment. O le toe suinga. O le tula fono au tūru lasa iai. I le tātou citizeni. Le tau fia citizeni. Lena i ele avanol neo le whai toa neo tātou whaafitai tele. Aftai lau fionga I lau fili ngā ma ele ngā I le tau whainga o upu whai o malo I New Zealand. Whai masui fo o le tātou atunu. Ia o le sui e whaipule o le fo o le tātou nu I mangele. Ia o le nu o loo iai le tātou le mota Samoa. Ia meisa o pe fōringa mai. O le airport. Le whai mai ale le fionga au pito. O loo iai le au le leima. Gateway to the nation. Ma o ina fo o le tātou awala le o le tātou angai mai le nea tunu pe a tātou te uia mai mangele. Ia e whaafitai tele lo whanoi na fo lo teimi ne fiafi. Ia anga le leile li, whaatamau ingen fo I oe, I maua lau tua wha, ia wā fo I lau whenga iai. Ma upu whai o malo, ia a meisa fo I a mau pēr so I fo maloloina e tau tu ai lo tātou atunu, ia a meisa fo I ia le tonu lo tātou pāle mene I Sila, ia whamuria le atua le nea fiafi so I fua mai Emanuia. Tai lava, papai mo le avanoa, ia manuia pelinga le puenga a uso o lo whailunga la leo. Ia whaftai fo mo le avanoa mo whai e ona mo se tātou tala noanga awani so mo tāu polo tamu whai pe ma whina o pe tono mau tamu palimene. Ia lofa tele ia le atua, tātou umanga le pea mo tātou ainga, ia me se po I nei vai aso, ia manuia lava le po. Soifua mai Emanuia. Soifua. Ia, lea ua kuata te aile tula. Oile, sere wakila. Sfun ma fitu minute te aile tula se fulu ile nei foi a fiafi il whaafonga angal tātou tunu tātou poloklame na. Pana ia sau nuanga le fionga le whaipuri. Ioi, mātango fite. Ia. Tā ua tele a meisea. Ele lei al tātou tala noa sao lava I e o loo whaia ia. Ia, o lolo tea upu. Ia, o loo whea ngai ma lewe te ino. Ia. O upu whaia malo, wha malama. Ia, meise vaenga ia. Wal teimi nei, ai meise alama tā upu nei. O loo tu fisiri tangata tā ua pela al mele o le soifo maloloina. A wha a pēr tu si mai le fo mai a te oe o toe sui tua. Ia na e si le fila. O no suinga ia. O ia vaenga fole lo faititia se le ni. Amana ia vaenga na sa no e fai pule. Amantua la a fai o tolo I tua o le a faina ai ne. Soifua. Ia, mana ia lolo le vai fai pule. Ia, na e fai ina vave lunga la vai. Ko kelia kaka vai fai pule o lava foi na tangata fai mamoli mau. E una ia foi finga o fai pule o ko pan me e ko alima se laulenga me ka u le so. Ia. Wa fe lela o to tele fa fenela pa fe o tangata I o le fe la to tato. O le mea moni ai to tele la to e fa pea ona
sul watu I Fepuari e te lel sosoani te lel Bo- sosoani man to foi a vili atu Fepuari I se au nanga Lila. te lele le Te fatau le fatau ringa I walanga o laifia ngai mo fai. Ia mai ai mai sala o nanga ni o la ave me e a fia I lato nanga I tala no anga palmen. Sa lava pe le sa mo lo Fepuari e te alu lava iai wala e iai o lato taimi e whaava noa o le matangofia I o le awaunaga e le te tongia se tupe Sa o lele. e te alu whaila o appointment e te alu wa ai lato a le ai se si a pai o palangi o lai iai tangata e whaasamoa mapsosoani ai whaonga se tulo tau tala maleava ona e o tatou e te te ava tele. Iyo. Wale sila malai vaenga le tongil tupe. Ta ua tele le vaenga le mantu foi. Le nga finga tau lo tatou wanga nu. O le manatu foi le fa samu. Kia le vai Fepuari. Mai nga sanga lafo. E manatu la. E sa le mea le nai lalo tu la fono ni sila. E te suala e fetau ia wai le sau tupe o iai. E te adu foi. A wala te adu te aisi iai sau tupe wai langa e sa foi. Ne au mele tupe Fepuari. E o langa tau e mawhain wha winga ino le primary tūranga pēnā. E mawhain so ane atu Fepuari atu e whaasino atu le matanga ruenga. Lau matau. Ia, na whai ia sui o le lau vidi atu iai. Ia, ai a whai o oi tei mahangeli. Ia, a ngai I le ofisa o le maunga. A whai o oi tei oi papatoe mo o tau. A ngai a Jenny Sales. Ia, a whai o oi West Auckland. A ngai a Kamel. Kamel se pulon. E to tele ia o lo iai foi nisi o lo ngā lulu e lava Lo loi mana. Ia, ale vaipa ia la fionga ia pesta. Ia pesta tamalangi. Ia, reina lo. Barbara Edmonds. Ia, o atu alu lunga tato teine a o tele aina. Ia, matango fiele. Ia, o le tato watina sa mo nea fiafi. E, whaftai lau mafuta mai. Ia, e watu e foi malu I puenga po e se whamtalanga o se upu o le tautamali I lau whaafonga. E malu ave fale. Whaftai lau whatasi mai tawati. Tai foi, lau fionga I le whaunoi na foi ne fiafi. Tātou te whaasoai, whaftai, lau talenga to tolu manino. Ioi, tātou whaftai a foi lele le matango fia mare. E mata le angota. E alo lua nice. Pe toso mai a mai le saunga le tio. E sau whaari. Ioi, sau whaari. Ia, foi ngale pe. Ia, e wala pe to ala foi le alo. E anga le manto foi le safi anga if talenga to matala I talonga. Ele umalai talonga la sa mata I talonga sa wai. O le uata mai le sugar fa fenga. Ma lo la evaluación. Ia, tātou whenua I le astofio mua. A leo tāpena mai le sunga le whātonu, ma le sunga le whawhianga inga. Ia, wā, foi tau tuaina o Samoa. Pēuna I tātou porkalame whātātia. Ia, o se I malama le aso a tai au. Ia, I le alofa o le atua, mai a te au, ma tō soifua ia, mai a manuia. Soifua ia.